Čo ty, Mece? No prichyť ju. Budeš to držať, Dominik? Áno, mám fotiť s obidvoma? Ale polož ju, Martin. Polož ju. Dobre, polož. Veď ja mám zapnuté video. Jaj? Pozor. Ty si aký kokos. Čo ty je? Ja sa nepozerám na ňu. Nedávaj, Dominik, prosím. Nedávam. To prdele, to sa ani nedá udržať. Kokos, keby si ju udržal, tak ju chytím. Ježiš, ja ju nevidím. Hej, moc ju prinadávajte, lebo ja sa na ňu nepozerám. Preto. Čo? Čo ju máš? Čaká, áno. Zober si palicu. Skrása. Moje ruky. Ukáž to. Počkajte. Už ma raz skúsla. Hovorte mi, kedy pôjde ku mne, lebo ja ju nevidím. Dobre, ide k tebe. Nejde. Počkaj, ja aj s mojím aj. Už by sme ju mohli chytiť do prdele, ale... Chlapec, ide sa zamotať. Svinám na kusla. Počkaj, nechaj ju. Približujem si to. Moje rany. Ty, že jak je blízko vedľa mňa, to úplne približené. Ukáže si to Hej, približ. odmerajme ju. A jak ju chceš odmerať? S palcami, že má 21 palcov?